Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag abigat mo, Loreto Lakay. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Loreto. Di ka lang aruden sumungbat, kusilapan nakpayakas na. Saan ka matatulong ka? Awan tinaimbag agsapak, korason. Nalagtugaw kakit di, tay timplaan ka iti kapim. Bigbigat anapudot ti ulong. Sana nakasapulan. Na, itaman pa'y. Kabagalak ti agtimpla iti kapit. Narigatin, amangan no kargami ti sabitong. Ay nawaw, itian niya aga po asabidungan ka, Lakay. Nalabas mo't day ta panagpampanunot mo. Mapaanak man langin iti ayan ni pare kulas. Ijaya kon ang makikapi. Anya! Agkapita pa pare Loreto. Agyaman na ka pare kulas. Ita man pa rasapa ka ngay may diti balay pare. Kunak man no kunam ngagtrabaho kayo kan ni Mari Corazon iti bangkagyo ita. Kuma, ang simadutak mo tayo pare. Apa kay? Ada ka di diyo na kinamatan. Kasi nga men pare. Natagtagain na po nga dar aramidan ti asawa. Kanti ka aruba me. Anyat panag ko ng pare kulas. Pudno nga ta, tinaytagtagain na ko. Ay, diyak ka mo pare. Saan ko pa yung mata napadas ti kasta? Ang paliwa man na yung bag ti asawam. Anyang iti amu tayo. Ang mga nupod no, tinatagtagain na mo. Naimbag man, tanapanunot mo tinagawid, Loretaw. Sa dinaw, tinagapwam. Nagapuak iti ayan ti kumparig nanang. Ti asawak ngay. Diyak mo't makita dito balay. Adda napanan na anak ka. Sa dino? Napan naglaba ijay karayan. Anya? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka din na isawang ka, adi mo nagustuhan. Anya nga oras na napan ti asawak iti karayan, nanang. Itay pay, apay kaday. Ay nawaw. Mapanak iti karayan. Narigatin. Na, iti anya agapaw. Basta. Inna ko, nanang. Ay, agawang agtagbal na, tapno makaawid akmaten. Marik ngaktibisin kon. Rasam! Rasam! Ni Loreto tagpupukaw. Kanya nga tater aramidan na dito yung karayan. Addaak dito, Lakay. Apay ka di eh. Dito imot gayam ti ayan mo. Ni, apay na yan. Agkalkalingatan ka pa yan. Ay, nawaw, makapadanag kamot, Lakay. Kunaklakit din no at dadakas anapasamak kininanang. Agawam kiti taglaba tayo tan. Ha? Day talang tiyo may mo ibaga? Apay, di mo kaya ti agawid. Ha? Ay, nawaw. Mabalin mo't nga ibagam anasayaat. Saan amasapul nga agungot ka? Ay na, awanan ti ado asaw. Agawam kit di ti agbanlaw ta orayan ka. Tagid dantan nga agawid. Nakamisuot ti asawam anagawid, Corazon, anak ko. Jakman amoy ti day Loreto nanang. Kilnaat-latan nga agong unget. Awan mo't ti amok asaan mi anag kinaawatan. Saan mo't akas ta iday? Agong unget no kay kayat na. Jakman amo no anya tinaknakan na nanang. Aguray ka. Amangan mo't no adda pagsilsilusan na, Corazon, anak ko. Ay nawaw. Asino kumangay iti pagsilusan na nanang? Ken maysa, iti kasto nga edad mi, agsilos pay laang. Saan tay nga amo, anak ko?
Kasaritam tulat ta ti asawam. Saan tayo mat nga amaw no anya ti pudno ang makagapao. Nakaturugan ni Loreto. Maturugak meten. Tamasapa akpay nga agpalingking tunbigan. Tawanan bain. Saan na siya tikal kalabana ma? Ay, Loreto! Loreto! Agring ka! Anya ka di mananday tangay pagpagam. Loreto! Ha? Sino ti awanan bain, ha? Ay, maturugak man ni Jesalas. Ay, nalakay kat no nalawa mo ti kamat na. Apay amasapol nga iji salas ti pagturugam. Ay, jak kaya ti makikaidakan ka. Ay, nawaw. Ita niya aga po. Alag tipungan ko nulos ko. Kaya ito mabalin lang. Di mo disturbon ti panaturog ko. Nalawag. Lakay, madanagan ang laong matkan ka. Titakan! Rumarak labi Loreto lakay. Nasapsapa. Sa dino man ang ti papanam. Mapanak agpalingke. Naibus mat gaya man ti pangkusina tayo. Ay nawaw. Agpalingke ka? Ang kasta ti kawis mo? Ne, katsigod matakas to iti panagbadbadok. Ay saan? Agpulis ka? Naa, Di mo kaya ti agpulis? itian niya aga pong agpalasak. Ay! Saan aday ta ti isuot mo? Long sleeve. Ken maong ti isuot mo. Anya? Di kan agreklamo pa ay. Aramidon kay din timbagak na eh. Diyak magustuhan ti kasta pa nagkawkawas mo, kurason. Ay nawaw. Anya pa'y lang ter aramidam dito'y balay, kurason anak ko. Kunaklakit din no nagrubwat kan. Itay kumapay ananang ng pinagpalas nakmat na asawak. Anya, apay ka na. Bagay mo matikas ta akawas mo itay. Di na nga rod ka numagustuhan nanang. Ay una yan tikas ta nga ugali ti asawam. Naimbag kumaano idiretso na kanya. Saan mo takal na atlatan nga agong unget. Ay, jak amo ti pagluglugarak nanang. Ay, kitain nyo man kit di. No bagay ko dahito akawas ko nanang. Ay, saan mo abagay ti kasta anak ka? At da bumakit ka no kasta ti kawas mo. Ang kastoy ti kayat ni Loreto nga isuot ko nanang. Ay na, pagbalinan na kakit din alusyang. No siyak ti sika. Di mon ikaskaso ti asawam, korason. Sana balay, tabagay mo mat ti kawas mo. Ne, kasta ti kawas mo mapan agpalingke? Hoy, saan ka di nga imbagakan ka nga agpulis ka? Ay nawaw, Loreto. Saan ko abagay ti kawas ako na mga isuot ko? Agro-pro pa aklang alusyang no dayjay ti isuot ko. Agpudno ka man kanyak. Adda ka di kasinsin narak mo iji ilay? Na, saan ka di nga imbagakan ka ang mapanakla ang agpalingke? Oho, amok arason mo lang dayta kurason. No kasta nga ron, si kanti makaamong agpalingke. Na, Adto'y Na. tilistaan ti katangam. Siguraduam ang magatang mo amin tinlista. anya? Kabay lam dayta, Loreto! Na, sigamot ti masabat ko iti dalan, Loreto. Sa dino ti papanam. Mapanak agpalingke, pare. Ay, nawaw! Ha! Ay, apaya di mo ibaw ni Mari Corazon. Kasano nga men? Atapa, nga da kasi narak na iti ilay. Natagtagainap ko manan ida iti lalaki na pare. Manan! Uwan pare. Ori nabimot na may tagtagainap ko. Nga dar aramidan da iti karoba me. Iso, kanayo na mapuyatan na pare. Ay, tarigat ti kasta pare Lorito. Anya nga tano kumprontarem lang ang ti asawam. Ay nawaw, dayjay pa lang ti kunam. Ay, sigurado nga aglibak Wamit kinday. Nasaysay at lata na makala ka pa iti ebidensyam. Tapno santo na makapaglibak.
Adda ka di parikaw, kurason anak ka. Kasla na unag mo ti pampanunutam. Ay, nalagip ko na ang tinapasamak idirabi inanang. Anya day ta napasama kanak ka. Kailaat ngamin ngagsasaon ni Loreto idirabi kabayatan ti pan naturog na. Kasla adda ka apa na nanang. Naturog pa'y nga rod iti salas. Ay nawaw. Amangan mo't no adda na tagtagainop na. Kat day ta ti makagapaw no apay akanayon anapudot ti ulo na ken ka. Kas namot lang ti pampanunutek nanang. Ngam ti dakas na. Di namot ngamin idiretso kanya. Tapno amok kumamot. Ay, sikan ti agpakumbaba anak ko. Abangan no adala ang mang burburibor iti panunot ti asawam. Wan nga rod nanang. Sana bale. Kasaritak to inton makaawit. Ay nawaw, simangpet kamat gaya man, Loreto lakay. Ay, kasangsangpet ko nga ron. Kahit nagatang mo ka di amin, tiinlis na. Wen, kumplito. Nasaya at mat nga rod no kas na. Ala, siya kunti makaamo amang isimpa kadagita pinalingkim. Tapno makapaginanakamat. Sigurado anabannog ka. Sapay ado timpagatang kukan ka. Agyaman ak kurason. Ay, gayam. Addain sa ganak ameriendam iti lamisaan. Sana ka mabisin. Sigurado ka? Wen, nagmerienda kami ngamin ka ni pare Kolas itay. Oh, Loreto lakay. Di mo ibaga, adito'y salas manan ti pagturugam. Apay, adda pare ko. Nalawa mo ti kamata iti silit. Ay, sana. Okay ak lang dito'y salas. Unangam. Ay, pangaasin pa din na kulit-kulitan si kakurason. O mga non niya pa iti maaramida kung ano maisawang kukun ka. Lakay. Okay ka dilaan kan ka? Mabalintag sa lutsod? May papanitian niya. May papaniti tagtagainap mo idirabi. Noon niya tinangag mo idirabi lipata mo. Tawan ti kahit naasawon day jay. Lakay. Agpudno ka man kanya. Ti ka di tagtagainap mo ti makagapo. No apay akanayon anapudot ti ulong kanya. Ay nawaw, agsardong ka man kurason. San atila damdamagam? Mabalin mo't apagsaritaan ta anasaya at lakay. No ibagakan ka, ibagam nga tatipod now. Amangan no aglibak ka. Ay nawaw, talaga ka di adinak sardingan kurason. Anya turasin. Mapuyat man da tao dito yan. Saan ka asardangan? Aging gaadi mo ibaga kanyak no anyaman day tatagtagainap mo. Naitagtagainap ka nga dar aramida nyo iti karo batayaw. Oh, ita, naragsakan? Anya? Saan la na minsan na naitagtagainap ko? Namin anon? Ay nalakay, amamunak. Diyak maaramid timang loko kan ka. Ulitek man na. Saan la anam na minsan na naitagtagainap ko ti kasjay? Amangan mo't nubunga laang day ta tinalabas apa nagpampanunot mo. Makita, taglibak ka. Gaputa day ta tipod no. Sa anak agarang ganjang tapno aramidat ti kasta. Amok ti makontento lakay. Ay nawaw, madlaw anapuyat ka kurasaw na nakaw. Sa anak-anak katurog idirabi inanang. Apay ngay, adda ka din na pasamak. Amukon no apay anapudot ti ulo ti asawa kanyak nanang. Oh, anya ti makagapaw anak kaw. Kanayon na kano amay tagtagainap nga addadakas nga aramidan mi iti kaaruba tayo. Ay nawaw, day tatipod no nanang. Ay, una yan day ta asawam, tagtagainap laang magayam. Amangan mo't nubunga lang tinalabas sa panagpampanunot na day ta anak ko. Kas namat lang ang tikunak nanang, ngumdi mo't dumngag kanyak. Ay, bayam, kasaritak to ti asawa manakaw.
Ay nawaw, kasta gayam tinapasamak pare. Amangan mo't no, pudno ti ibagbaga ti asawam. Amangan no, epekto lang tinalabos sa panagpampanunot mo. Ay, wanirod pare. Diyak pa yun makaturog iti rabi, ah. Kasaritam lata ti asawam. Agkid daw kay ti pamakawan kan kwa na. Ay, kwa. Mabainak sumango kan kwa na pare. Ha? Anya kumangit ti pagbainam. Kasanungay, no, di na mapakawan pare. No, pudno ngay, ayatan na kati asawam. Sigurado amawatan na, no, anya tinagkurangan pare. Nasaya at magtanagawid kan Loreto. Adda na patag apagsaritaan ta. Ah, may papaniti anya, nanang. May papan iti tagtagainop mo. Yakon kaya ta pagsaritaan pa'y dayta. Amom, Loreto, anak ko. Ti parikaw katrumbang laeng apagsaritaan iti nasayaan. Panagkunak ket biddo tinaaramidam iti asawam. Ah? Tagtagainop laeng dayta, anak ko. Amangan nubunga laeng dayta tinalabes sa panagpampanunot mo. Pagbabawiyak nga rod, tinaramid ko, nanang. Nasaya at mata nakaamiris ka na ko. Nanang, panagkunayo, mapakawanak nga tati asawa. Nasingpet ni Corazon nga asawam. Kat maipasigurado ang mapakawan na ka, anak ko. Bakit? Pasensya ka na. Pasensya ka, noon niya tinaisaw-sawang ko kan ka. Pakawanan ka, ngumpang nga asim Tadi mo kuman ulitin, Loreto lakay. Saan nga amin atag-tagainap kat pudno lakay? Nagbidutak, bakit? Ala, saanin aday ta ti pagsaritaan ta? Tumakder ka kit didita, tamangan tayon. Itay pa anak ka inasarak, iti kanin tayo. Ay na, agyaman ako na, bakit? Ni, inarakop nakmatan lakay. Una, tanaragsakak, bakit? Ay nawaw! Saan nga amin at agtagainap kat ikam iti kay papanan. Tama nga no isupay ti pagrugyan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.